manipulate Ushinzwe zimangane nawe. Bose ntabwo nkukure kubw'ubugome nkukure kuko nishakiraga akazi. Ugize ngo akazi. Ngo nyine. Ushaka akazi uzukura abantu kubonye kose. Akoze boss nkukuriye cyane. Abantu uziki bagenzi. Ngaka nkwise nkaje kubudodesha kureka kunkubita bo. Sengana wa mushenzi imyenda ngura mu Bushinwa ziko ambwa. Kandi boss rero ari ibintu. Igice cya Senkana. Ariko suboni imbere na mbere. Ahangaha turi haratuje. Gashwingi. Abuza kungira umwe ubundi umwana uzahura. Bashaka akazi. Ndatangira akazi uhitumereza amafaranga. Gira vadere na telefone bari kumamagara agira vuba nigire mu kandi kazi. Ngira vuba. Nshaka akazi nye. Akazi kameze gate. Boss genda umukora nabushake akazi kose gumenda gakora. Ntabwo wibi. Yakare boss je sinjya niba pe. Tere kazi nagimanzi sinjya. Ntabwo mwitegereza nkabona usa nk'igisambo cya. Igisambo sa birimo birangaragara. Niko Peti ntabwo uri umwe muri bya bisambo bya Buswahili. Akara. Umwize. Ibyangombwa byawe biri he? Reka boss ibyangombwa nge nabyo ngira ibyangombwa byanjye nakazi ugomba kuma nkakora. Ubwo nimba numvishe neza bishatse kuvuga ko nta kazi utakora. Cyane rwose boss nge nta kazi nakamwe ntakora. Kuko nikimenye nta byangombwa ngira ubwo bivuze ko akazi kose wama ntagakora da. Okay, nta kibazo. Nimba akazi kose wagakora, we tugende nkugeze mu rugo, wereka ke akazi utangira. Oya boss ntabwo nshaka gukora no mu nazo. Ubundi witwa nje nitwa Cyabiteye. Icyo cyabiguteye. Icyo kigiye gutuma umana akazi. Gusa sha abantu nkamwe mugira amagambo, usanga akazi mutanagashoboye. Ariko gusa kuko nari nkenye umukozi, nta kibazo venge kugwa akazi. Boss gahembeze gutanyuma. We tugende ugabanya amagambo. Ariko sha bite byawe ko mbona utangiranya agasuzuguro. Oya ahubwo boss nibagiwe inda ntwaza. Sha nakwirukana n'akazi utarakabona, utarakageramo ntago ubizi. Uri gukina nani? Uri gukina nani? Tugiye utanyirukana boss. Mukozi Cyabiteye yazanye. Cyane rwose ubu ni engineer w'ibiryo n'indi mirimo ya hano bazanye. Engineer? Eka, usakazi ka karya ruguza gashorora. Ako kazi ko kujya ngo rwose njye sinshaka kugakora. Koza ni mu nyongerera amafaranga nako nzagatumika da. Nta ubundi. Ukajya kukubyara abaganga batokosha ubwonko bwawe bakubyariye indera bite byawe. Waje mu kazi wibagira ubwonko bwawe wanyu. Zanzozi ko nakubise umugore utwite kandi umugore atwite imanga bagahita bapfa urumva nisha abantu babiri. Oya nakone nibagiye ubwo nisha abantu batatu. Urumva umuntu wica abantu batatu we wanga. We nagukubita. Wowe utumba rego. Do nukudoma wowe uri nk'igipiroto nakudoma ugahita urando nagukubita kuburyo nabene wanyu bakore bakakwanga. Ariko nyagukubitwa ni nkuba we. Kurusa gundi nkawe bagutoraguye mu kimoteri bakuvaye mu musarane bakukuye he wawe. Kai ikintu gikubita. Ndakugishwa se mubita. Haguruka nyine ndaguturitsa. Haguruka. Akantu urakabura. Kubivuga utagurutse. Apart we have this. Mwanyishe. Haguruka nyine haguruka tarukorusa. Ushaka kumfungisha umukobwa? Akwamugora ushaka kumfungisha. Niba shaka bagufunge bintaye iki? Ahubwo udatuma ngwamagara. Gereza ndayakiriye. Ugize ngo ugishwa nyine ngubitijwe n'ikubita. Ubuse ko bankatiye ko kwenda gukubita. Ko gasagusa. Hazi kwasama gatubugamba. Muri jinita. it is very shameful. Cyabitoje ukangiza ibi bintu. Ugomba kumvira mu rugo size ntago harara. Agasura ndagukubita. Urambira mu rugo. Baramfunze Mama bagutoraguye mu kimoteri ubundi akona gutoragurwa muri monisi wagahinda unyakwicwa n'ubu. Agahinda ni bene sko ambesire. Kwa n'ubonye ko yawe. Imbasiro se cyacu bose ndaba ni imbasire. Kanze nkwereka. Uburenze na. Kanze nkwereka. Haguruka se ko kabivuga gato. Suda. Ndagukubita sikaje ndagukubita safuri yawe. Ndagukubita safuri. Ngagera ngubitera imure. Akira. Nyine nongera ngubitera imure. Akira uvugishwe nyine wahaguruka. Ongera nyine umubiri. Nyine haguruka. Ongera yindi curi imwe mwere. Jesus. Baba we iki? Baba we iki? Uyu mushi kundabiri wanje. Urumva? Umundi
ibikapu byawe bibiri Ndaharara. hari imfunguzo zindi Reka musobanurire. usobanurira iki Ndaharara. uraharara Neza n'iwawe nzaharara. uraharara n'iwawe Nakurare mu muriro. Ndaharara. Yesu Kristo muri tukwa mutwe kwigara kurafira kamanshiro gabiri Akaze bene so wa- gatana baragiye kugomba. Jewe yagani nkubitwe n'umugabo. siba wari wakubitwe se Noneho yamba mugabo. Sibyo. ubwira iki Ngiye ubwira iki kugukubita. Wambwa. Ngiye kugukubita. kubita kubita Namba ufite. ubwira iki Namba ufite. Ngiye kugukubita. kubita Ngiye bikora nyine kugukubita. Ndana kugukubita ikintu. nkubita Reka nze nkwereke no. oya nkubita nkubita Tonda ariko ndana kugukubita. nkubita nyine Ndana kugukubita. oya nkubita singanda hari nkubita Shikoko idafite ubwoba. Ndana kugukubita. nkubita nyine nkubita Kana kugukubita. nkubita nkubita Shikivuga nk'amasasu yo muri nyine Kongo. nkubita kuri kubita kwangu wari wagera se Yamanda kugukubita. Wambwa. ahubwo niwe uri bukubitwe kubivuga udakubita nkubita nyine Kubita none iki? nkubita Ngiye gukubita. nkubita Aho kwicwa n'inkoni nakicwa n'inzara. Jesus Christ of Nazareth.